Myaka nge esatu emabega awo umuvubuka yasara omukazi mulogo namuta namuteka wansi w'ekitanda kya loogi. Ate era myaka nge ebiri omulenzi ate naye nafumita omukazi. Jowane kyakaana nakyo mwakiraba n'olwali nakino mukirabi. Kitegeeza nti kino ekitundu kyaffe aba LC ne police post gye tuyinamu balina okwongeramu amaanyi. Abantu gye bakoma okuba abangi n'ebikolwa gye baba bavudde tubasitumanyiyo naye byeyongera okuba. Ubwo omusigazi abayinamu ko busenta sente atuka abayinamu busenta sente yo maraya n'enenda sente neyizaaliwe rukwendegere kiyakufuna kikubaho negenda yasango kikine kandi otakwenda gicereza nereba ngo kwita nicyo ensonga nkuru noreba ubwo omusigazi Dennis yaryo mwana muto munonga no wawo mucyaro bamba musubira mu ebintu byingi konkati warebera nto mutawune ntaho yine kufuna mukazi abico mucyaro bari yo kwebina tibine basiza badibireyo ukiza ngo barebe maraya zo mutawune bendeze zo wareberamo okubanduza zo wasweramo ibyo bizibuke kandi wareba umukazi wo mu no munzu okareba yaso yurukangorge umukazi no mureba ngo nkatine magesi ko umukazi nakwita kubangita basiza tutwine mani nogira manu wo noreba konka wagozigera notacine mani kandi omukazi bine kwene basingana sitani kare nkanye nko musigazi ebintu nkebyo kuzo tukakwana mu mabara nkebyo nko naburanye ndara hari se ibintu byo kwana tabaya taswire nkuko nkubihurira abera nkoso nkuko nanye ndikuzanka kwana mu mabara so ikintu kecho nitwe twine kumanga umuntu wo kuzabirira nkebyo uyine kwegera nkaho kamanga umukazi we bara taswerwa tari musangwa mugure soda ngo wamubuza ngo uriye mugwabo nca kugure soda uyine kundo umukazi ukamwiha uramwiha kamutahora amute byebyo tari byo ujango naza hariya nkwana nankogo izoro nkwana mu ishogo bikibe kinkebyo amazina gawe yencho nara amazina ganje ni Fred kurunza Fred. Umuvubuka yawasa umukazi yamujja wali mukasawe wembera mbagamba abantu bebetundira yagenda kasawe najjayo omukazi bade bamaze weeks 2 ku 2 kitundu mayumba gabwawo nga we basula naye weeks 2 zibade bamaze babade babeera bayomba nga tebakkiriziganya. Mfunye okutegeezebwa nti olunaku lw'eggulo mbudde obw'ekiro basangaganye omukazi yasanze bbawe mu bbaala eri gye yamujja ng'alina abawala abalala banyumya nabo n'amugamba tugende waka sweetheart twebake kati batuuse ewaka ndowooza n'ateekamu omutima guli okugamba nti engeri gye yamujja wali mu kisaawe era nabadde azzeeyo kujjayo ki mulala kati batuuse ewaka okukola bye yakoze n'amusalako ebitundu